Welcome to the World Paella Day Cup 2020. El Campeonato Mundial de la Paella va a dar comienzo. 今天瓦伦西亚通过一场最高水平的赛事，与世界一起分享海鲜饭。And the match is underway. Vierten aceite en la paella, virgen extra por supuesto. 这烹饪技术完美。Ojo con ese muslo de pollo. Onto the post and out. The chef still can't believe it. 决赛是不能犯这类错误的。 El tiki-taka ha vuelto, señores. 大厨沉着镇定地煎着肉，煎至金黄，把肉里的汁水煎干，非常高明的技巧。 Garofo comes onto the field of play and the fans begin a rousing ovation. 这个应该是这场比赛需要的重要调料。 Entramos en el Ecuador de la gran final del World Paella Day Cup 2020. El agua hasta los tornillos. 比赛到了这个时候，火候的控制是关键。 This is a match with great intensity, especially now when it's Rice's turn to shine. Wow, it is perfect technique. Bascula de un lado a otro, repartiendo el juego. ¡Qué clase! 汤汁颜色很正，这颜色，这密度。 Well, the aroma is making its way to the commentary booth, and I can assure you that it smells very good indeed. And that's Rosemary. What a ¡Qué touch of toque de quality! calidad! ¡Puro sabor de Monte Mediterráneo! 我们已经迎来了比赛的最后1分钟了，这是决定性的时刻。 Atención, atención, que ya empieza a escucharse el socarrán. This could be the moment. And it is! Socarrán! Socarrán! Brilliant! Brilliant! 这锅海鲜饭将载入史册。 El grano perfectamente seco y suelto. It has been a display of impeccable cooking.